Mizoram Today channel clear to ten zavine che bei ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che ngur kho ano pangkum komi sei salum tu ni a riat lal zidinga ni zan thim lim khan man ani ni som hi pakhat lare sang ni som ni pani pathian ni jana ngur kho am pano pangkum komi boral ta kutlak tu ni a soi a patte lal zidinga chu ni zan thim lim khan man ani August ni somni pakhat pathian ni thlai khan ngur kho no pangthen khat chu in pakhata lutin poisa an la a heng an poisa lak te hi an thian te nen an in sema poisa lo dong ve tu jinga mi pano pang kum ko mi chu apate alal jidinga chuan kut atlak chiam meya emeni pathian ni jandar som pakhat le minit somli panga a ahliam tur lovin mi pano pang hi aboral zui ta ani lang thei china mi pano pang hi anung jang le among tam le malpui aduk na sa hle ni in soi ani apatelal jidinga hian thei te tangin no pang hi a hlap ni in riat ani chutia na sa takano panga soi sak nuwa chuan no pang che thei to lo chu khuma thatakin amuta in atanga chuakin then om te hna no pang avuak thu hrilin lo ngei ven turin a hrila ama hi atlan bo zui ta ani lal zidinga hi nupui nei to fa te po nei to ni in anupui nen in then to in no pang nu le pa te nen chung kwa in khata an cheng ho ani no pang boral ta pa naw ani poi a khoi nuwa atlan bo zui tak nu hian champhai police le ngur khowai metlom ngai ten man tumin thei ang in an zong ve reng thina no pang chung te hian lal zidinga hi humin chaw te an pe thin ni in an ring hlel dewa an chet vel dan te uluk takin an thli thlai ru reng thin ni in thu don na chuan a soi nimin tlai thim hlim khan ngur khorama lo nei tu ram riak te thlama lal zidinga ril tam hi aron lang not meya an ni chuan khotlang hruai tu te phone hmangin an hril ngala lal zidinga hi atlan bo mai lo nan an lo ti khotlai a ngur khowai me le vc ten thlama chuan an zuk man ta a champhai police kuta him takin ni zan la la khan an hlan ngal ani